Rero tudatinze nagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Ijambo riravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Subiremo. Yeremiya igice ni cya mbere umurongo wa 5. Ijambo riravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Dufite somo ryacu ritari rirerire. Turaganira ijambo ry'Imana twahaye umutwe uvuga ngo intambwe zibiri ziganisha umuntu guhinduka isoko y'umugisha. Intambwe zibiri ziganisha umuntu mu guhinduka isoko y'umugisha. Intambwe zibiri ziganisha umuntu mu guhinduka isoko y'umugisha. Intambwe zibiri ziganisha umuntu mu guhinduka isoko y'umugisha. Turi abanyamugisha kuba dutunze Imana y'inyamugisha. Turi abanyamugisha kuba dutunze Imana y'umugisha. Kandi imiremerwe yacu uburyo turemwe mu mugisha uko uteye ubwoba. Kandi uwo mugisha kuba zonyine uhari ukaba warizeye Yesu, wakiriye umugisha uruta iyindi yose. Amen. Bwana asifiwe sana. Kandi Imana muri uko kukurema uri umunyamugisha ntabwo yagushiriyeho akayetape gatoya, kuko ijambo ry'Imana twarisomye Bibiliya yavuze ngo nakuremye nakumenye utarabiki mu nda kandi nagushiriyeho kuzoba iki umuhanuzi uhanurira mahanga. Ni ukuvuga ngo Imana yaturemye, ntabwo Imana yaturemye turi abantu b'ihanga, ntabwo yaturemye aka espace géographique kitwa ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa k'abantu bo muri Sud Kivu cyangwa k'abakongomani cyangwa k'abantu bo muri CPGL cyangwa muri East Africa. Ntabwo Imana yaturemye gutyo. Yaturemye turi abahanuzi b'amahanga. Yaturemeye isi yose ngo iduhindukire ibe ari impamvu yuko aho tugeze hose bahavoma imigisha bagatahana iwabo. Amen. Ntabwo turi limite kuba turi abanyamugisha ngo duhinduke umugisha wo mwasokuru. Oya. Ntabwo turi abanyamugisha batoya bo guhinduka umugisha wo mu bwoko. Oya. Turi abanyamugisha bo guhindukira isi yose umugisha. Amen. Bwana asifiwe. Nagira ngo nkwibutse ko utari umusita, kandi ndakwibutse ko utari umufirira. Nagira ngo nkwibutse ko utari umunyamurenge gusa. Nagira ngo nkwibutse ko uri umuntu universel. Imana yaremye muri iki gihe kugira ngo uhinduke isoko imara inzara n'inyota abatuye isi bose. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Igiti iyo kimera kigira etape zitatu. Etape ya mbere ni igiti kiriho ariko kitera imbuto. Etape ya kabiri ni igiti ariko kugira ngo izo mbuto zikiveho mukagitera imijugujugu. Hanyuma hari iyindi etape ya gatatu igiti kigeraho kubera umuyaga nuko imbuto zeze zikihanura, wowe gusa icara munsi yaco urasanga imbuto zihazaguye uzitoragure uhitahire. Hari igihe rero Imana iturema ishaka tuva mu rugero rwo kubaho nta mbuto dufite, ariko kandi n'igihe tweze imbuto titurinde ko badusaba tugahinduka isoko y'umugisha, aho dutangira kugenda imbuto gusa tuzita kugira ngo abantu bose batugeraho nibicara munsi yacu basorome barye bashira inzara kandi bashira inyota. Amen. Hallelujah. Amen. Umugisha ni ubushobozi Imana ibikira abana bayo mu isi y'umwuka, ariko mu isi y'umwuka ibizanira isi y'umubiri, hanyuma bitugereho abanyamubiri nabo babibone. Umugisha ni ubushobozi Imana ifata ikabikira abana bayo mu isi y'umwuka,
isi y'umwuka ikikonekita n'isi y'umubiri, ikabishikiriza umubiri, ikabishikiriza isi igaragara, kugira ngo n'abadafite ubushobozi bwo kurangiza mu isi y'umwuka babibonere hano hafi. Ibi impamvu yo guhimbaza Imana. Kandi nanone iyo umunyamugisha yahuye n'ubutayu bw'igihe kirekire, si impamvu yo gucika intege, si impamvu yo kuzohinduka igikwazo hagati mu bantu, cyangwa ngo azogira umutima mubi ku bantu bose batigeze bamufasha kugira ngo ave muri cya kibazo. Ahubwo ubutayu bw'umunyamugisha ni igitabo cy'amateka cyandikirwa ku buzima bwe, kizohinduka inyunganizi y'abantu bose bazohura n'ibibazo nk'ibyo yari yarahuye nabyo, bakagira umugisha, bakagira inkomezi zivuga ngo ubwo mpuye na kino kibazo hari kanaka wahuye naco, kandi Imana yamutabaye cyagiye niyo Mana nanje mfite izakinkuramo, naje mpinduka ishimwe y'abatuye mu isi. Amen. Bwana sifiwe sana. Tugiye kurangiza uku nguku. Haleluya. Amen. Kubonyamugisha ubutayu bw'igihe kirekire, igihe kirekire cyo kubabazwa, iyo babinyuzemo, si impamvu y'amatiku, si n'impamvu y'uko izoba impamvu ya kiritike mu bantu, oya, si impamvu y'amagambo mu bantu, ni impamvu y'ishimwe y'abantu bose bazamenya ishimwe ryatashe mu mutima wanje. Hari ubuzima bwanditse mu gitabo cy'Itangiriro ibice 50 umurongo wa 15 kugeza kuri 21, bivuga ngo ubuzima bw'umugabo witwa Yosefu, aho bivuga ngo turi kumwe, bivuga ngo bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye, ngo barabazanya ngo none ko data yapfuye, ngo bizogenda gute niba Yosefu azatwitura ingano y'ububi twamugiriye. Hanyuma ngo bakora inama yihuta, ngo baravuga ngo reka baje imbere baje gusaba imbabazi. Bagezeyo baramupfukamiye, baravuga ngo data tarapfa, yaradutegetse bino ngo ubabarire bene so igishumuro n'ibyaha bagukoreye. Ikintu cya mbere Yosefu yakoze akimara kubyumva ngo yararize. Kandi impamvu Yosefu yarize si uko bamusabye imbabazi, ahubwo nuko ngo Yosefu yatekereje ko bene se bagitekereza ko yozobitura inabi, kandi inabi yarapfuye kubera kwakira Imana. Amen. Hallelujah. Ubuzima bw'Imana mu buzima bwacu, iyo Imana yinjiye mu buzima bwawe, ubundi Imana igira kamere nyinshi, ariko kamere zayo zibiri zibanze. Kamere ya mbere ni urukundo, kandi urukundo iyo rwaje mu buzima bwacu ruza gukora umurimo umwe wo kwica urwango. Noneho ngo umuntu nagerageza gushaka kwanga, ndetse bakamunyuza imbere y'umuntu usa n'uwangitse, ngo nashiramo imbaraga zo kumwanga, ngo ananizwe nuko nta rwango akigira kubera ko yarufushije kubera kwakira Imana yitwa urukundo. Paulo yigeze kunanirwa gutanga ubusobanuro hejuru y'urukundo, yandikira Abikorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 4, ku murongo wa mbere hazavuga ngo nubwo navuga indimi z'abamarayika, kavuga n'indimi z'abantu, ariko ndafite urukundo, byose byaba ari iki? Ariko noneho ku murongo wa 4 ananirwa rero urukundo yosobanura ngo atange definition iri un peu exacte qui se termine par un point. Aravuga ati no, je vais définir l'amour par des signes, kugira ngo umuntu wese nimuzohura nawe mukabona bino bimenyetso muzamenye ko yakiriye Imana yitwa urukundo. Ikimenyetso cya mbere aravuga ngo umuntu wuzuye urukundo wakiriye Imana ng'urukundo. Ikimenyetso cya mbere ngo nuko yihangana, urukundo rurihangana. Kandi kwihangana mu magambo abiri, kwihangana ni iki? Kwihangana ni ikibanza Imana irema ngo ugihagararemo, ngo utegerereze uwo wihanganiye kugeza ahindukiye, kandi ngo uhague umunezerewe. Kwihangana ni uguhagarara mu kibanza ugategerereza uwo wihanganiye kugeza ahindukiye, kandi ukahaguma unezerewe. Imana ni ya mbere ifite kwihangana. Wibuke bya bindi wakoze n'ibyubamo, ariko Imana irakwihanganiye ntiyayikuvuma. Yesu ntahabwira Imana ngo mwice, irakwihanganiye kugeza uhindutse kuri ya ngeso yakunaniye, hanyuma ngo uzaraganwe n'abana b'Imana ubwami bw'Imana. Kwihangana ni uguhagarara mu kibanza ukihangane, ugahagarara utegereje kuzohindukira kwa wa muntu, ariko ukahaguma unezerewe. Kandi impamvu yo kwihangana nuko buri muntu wese afite aho yihanganiwe. Umuntu ushoboye byose nagira urya,
umuntu ushoboye byose, ushoboye icyongereza n'igifaransa n'imvugo zo muri Ukraine, umuntu ushoboye byose ntayire utya ntawe. Amen, hallelujah. Tugirire Imana gutya. Bwana sifiwe. Kuba nta muntu ushoboye byose ni impamvu yo kwihanganirana, kubera ko aho udashoboye turahakwihanganiye. Hari ijambo ry'Imana rivuga ku makuru y'umugabo witwa Mose. Bibiliya ivuga ngo bamaze guhamagara Mose, urumva Evangeliste Gatabazi ngo yahamagaye Mose, imubikamwe amakuru yagombaga kubwira Farawo kugira ngo azoreke ubwoko bw'Isiraheli buje muri Kanani kumutambira ibitambo. Imuheza amakuru, ariko Imana imaze kumuheza amakuru yari izi ko Mose atazi kuvuga neza, kandi Farawo ntazayumva abantu bamemaguza, azayumva abantu b'intyoza bazi kuvuga neza. Hanyuma Imana imuheza amakuru ariko imwima akanwa ko kuyavuga. Ihamagara murumuna wiwe witwa Aroni, imuheza akanwa, imwima amakuru. Siko byagenze pastor. Imana yahamagaye Mose, imuheza amakuru yagombaga kubwira Farawo kugira ngo Farawo arekure ubwoko bw'Isiraheli buje kumutambira ibitambo muri Kanani, ariko imwima akanwa ko kubwira Farawo, imurekera kumemaguza. Hanyuma ifata murumuna we witwa Aroni, iyo umuheza kumenya kuvuga, imwima amakuru. Umurimo w'Imana ukuntu uzumera, bamwe irabahamagara ikabaheza amakuru, ikabima kumenya kuyavuga, abandi ikabaheza kumenya kuvuga, ikabima amakuru, kugira ngo buri muntu wese amenye ko adashoboye byose, kandi buri muntu wese ari inyunganizi ya mugenzi we. Hallelujah. Bwana sifiwe. Uzi kuvuga, Imana yamwimye amakuru. Ufite amakuru, Imana imwima akanwa ko kumenya kuvuga, kugira ngo buri muntu wese azamenya ko, kandi umutima warambwiye ngo buri muntu wese agira ahantu amemaguza. Uko buri muntu wese wicaye hano afite ahantu azamemaguriza. Aho uzumemaguriza ni kwa kundi uzi kuririmba ariko udafite ifaranga zo kujana muri studio, uzumemaguza mu ikofi. Buri muntu wese wicaye hano afite ahantu amemaguriza. Ushobora kuba ufite amafaranga ariko utazi kuririmba, ukeneye umuntu ufite ijwi umufinance asohora indirimbo. Siko kuri. Amen. Umuntu wese akeneye mugenzi we, ku buryo niba Imana yarahamagaye Mose ikamuheza amakuru, ikamwima akanwa, igafata murumuna we ikamuha akanwa, ikamwima amakuru, kugira ngo bombi ufite amakuru azoshaka ufite akanwa, ufite akanwa azoshaka ufite amakuru, kugira ngo ibifashwe hano kwa Farawo bihave bigere muri Kanani. Ibyacu biri kwa Farawo bivayo ryari? Igihe cyose watahuye ko hari icyo udashoboye, mugenzi wawe muturanye agishoboye, none uce bugufi umuhamagare, umusabe cya kindi udashoboye ashoboye, akubwirire Farawo, hanyuma mwembi muzogere muri Kanani. Ibi impamvu yo guhimbaza Imana. Hallelujah. Hallelujah. Iyo Farawo abimenya yari gucisha make, akitonda yabonye inzira yo mu mazi, agira ngo n'inzira isanzwe. Hallelujah. Hallelujah. Ahantu twasayana ejo nahoze mbabwira amakuru avuga ngo muri ico gihe ngo hima uwundi mwami utarigeze kumenya Yosefu, ngo ahamagaza ibisonga n'ibikomangoma ngo bige inama y'ubwenge, kandi muri iyo nama habayemo ibintu bitatu. Icambere ngo hari inama y'ubwenge, icakabiri ngo batoranyije abagore bagomba kwica abana b'Abaheburayo kazi ku ntebe y'abavyaza, icagatatu bari bavuze ngo haburupfu, kuvuga ngo hari ubwenge, hari abadamu batowe, hari n'urupfu. Ngo barangize bamaze gukurotira inama yarangiye ivuga ngo ntiyagira umwana n'umwe wo mu bwoko bw'Isiraheli w'umuhungu uzongera kubaho. Bahita batora bagomba kubica. Habe n'uyu munsi Farawo utanezezwa n'ubwoko bw'Imana, hari abantu yatoye, hari abagabo, hari n'abagore batowe bagomba kwica abana bagiye kubatizwa, n'abana batangiye gufatwa n'amandiko, bahita bababwira ko
nabo bigeze kubibamwo none birananirana, bitonde biza binanirana. Abo ni abadamu batowe. Mu kanwa kabo ntihaba inkomezi, haba gusa impamvu yo kwerekana ko bigoye kandi batazogerayo kuko nabo ntibagezeyo. Ariko washimwe Imana ngo igihe Farawo utarigeze kumenya Yosefu ngo yari afite inama y'ubwenge, ngo Imana nayo yari ifite inama y'ubwenge bwica ubwenge bwe. Bari afite inama y'ubwenge bwo kwica abana, Imana ifite ubwenge bwo kwica ubwenge bwica abana. Uko baha bavuga ngo abana bapfe, Imana ikavuga ngo ubwo bwenge bwize kwica ngiye kwica urwo rupfu kugira ngo abana bazobeho. Hari umuririmbyi wavuze ngo ijapo moyo mugumu wa Farao ngo Kanani tutaingia. Farao akomeza umutima ahoroshe yiga ubwenge, dufite Imana ifite ubwenge bwo kubica ubwenge bwe. Kandi ejo nabajije mu ikanisa, none Bishop twe twizeye Imana kandi Imana yitwa Imana ishoboye byose. Abari kwa Satani bafite Imana inaniwe byose. Hanyuma njewe ushorewe n'Imana ngo ningende ngo ngire ubwoba bw'umuntu ufite Imana idashoboye byose nitwaje Imana ishoboye byose. Umuntu yogenda avuye ku ndondo agiye kukabara, yagera kuri gwerera ku kiraro akarangiza umuntu imbeba, iwe ashorewe n'intare, umuntu ushorewe n'imbeba akamuhamagara ngo wirinde nakuburote hano ntuzabuka. Wovugana nawe, uwo mubwira ati nje kuvugana nawe, nje nshorewe n'intare, muravugana ibikugezeho. Akazikobera kumbeba n'intare zomenyekana byahuye. Ekweli. Hallelujah! Hallelujah! Ufite Imana yumva amasengesho. Ufite Imana yumva amasengesho. Iyo twizeye irakomeye. Iyo twizeye irakomeye. Ari jambo Mwuka yanyangoye mu gitondo. Arambwira ngo igihe cyose nzobura umwanya wo kurya ijambo ry'Imana ngo nzihangane mbure n'umwanya wo kurya umutsima, kuko nimba n'umwanya wo kugaburira umubiri cyane, umubiri uzompeza komande, umwuka utazosiporota kubera gusonza. Bwana sifiwe sana. Muvuge ngo amen. Umuntu nabura umwanya wo kurya ijambo ry'Imana, wo gusoma ijambo ry'Imana, azihangane ntarye n'umutsima, kuko nagaburira umubiri ukahaga cyane ukagira amavuta menshi, uzoguheza komande iremereye, ukubwire kwiba cyangwa gusambana, kandi uzobikora kubera ko umutima wawe n'ubugingo bwawe burashonje, tibuherutse kurya, nta gipande bufite bworasisha kamere yawe ikubwira kwiba, kubera ko umaze iminsi ugaburira umubiri ariko ubugingo bwawe wamwimye zo kurya. Nubura umwanya rero kurya ijambo ry'Imana, tukarye kawunga. Amen. Hallelujah. 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 Yosefu rero nubwo bene se baje barira bamwereka ko bamugiriye nabi, we nta nabi yaberetse bigeze kumugirira, kubera ko azahinduka isoko y'umugisha kuri bo. Yahise agenda baremera Gosheni, abahamagaza n'abasigaye ngo nibabazane, hari igihugu ciza yabaremeye, bagende baje kubamo. Tanzika kubanyamugisha, tanzika kubanyamugisha, tanzika kubanyamugisha, tanzika kubanyamugisha, tanzika, tanzika kubanyamugisha, kandi kubanyamugisha nta obstacle nimwe. Uzi ko abantu bose bazohinduka isoko y'umugisha, Imana yabatije amaso abereka igisubizo kuruta kwerekana ikibazo bafite. Iyo bahuye n'ikibazo bareba ku ruhande igisubizo bisharanye cyitwa Imana isumba byose, ikibazo bafite kigahinduka ubusa, kubera ko bazi ko bafite Imana ishoboye byose. Hari Dawudi ngo yigeze kuja iriya, kandi hari igikomere Dawudi yarasa n'ufite yatewe n'ababyeyi biwe. Wibuke ko yafashe bakuru biwe baje kwiga igisirikare, uwe baramufata aja kuragira intama. Ni ikimenyetso cya faiblesse bamubonagamo. Wowe uri faible cyane,
wo kwiga igisirikare ngo uzobishoboresha kuragira intama, wowe ngaka gakoni uje kuragira. Bakuru baba bafite ibituza binini byo kwikorera imbunde, nibaje kwiga nibo bazoba batware, ariko wowe uzoba umutware w'intama. Ajayi ngo agereyo atangira entraînement y'umwuka yo kugwana n'idubu n'intare. Kandi intare zari zaje gukora, zari zaje kumwaka izina. Yari afite izina ry'ubwungeri, icyo zashakaga zagashaka ngo zitware intama. Noneho witwa umwungeri atakaza ubwungeri kubera ko ntacaragiye. Hanyuma kimwe mu bintu byaranze Dawudi nuko yari umuntu uzi kurinda neza icyo yaragijwe. Amen. Ba Dawudi n'abantu baba ubuzima buzi guhagarara kuco baragijwe bakakirinda, bakavuga ngo aho kugitakaza nje ahubwo nopfa, ariko nanone ndakora mu kanwa k'intare kure y'ico naragijwe kugira ngo nzogere kwa data mfite umunezero, kandi na data nawe azanezezwe n'ico yambaye namugaruriye. Uko abantu bose bari aha ngaha, hari ikintu Imana yaguhaye kuragira. Kuba uri umudamu waragijwe umuryango wawe, kuba uri umugabo waragijwe umuryango wawe, ugomba kuzoseruka imbere y'Imana abana bose banezerewe, barabatijwe banezerewe, bararirimbye banezerewe, baratanze amaturo banezerewe, baratambye, barasenze, barasoma ijambo ry'Imana. Kubera warabaragijwe, ugomba kubarinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. 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 Dawudi rero yabayeho ubwo buzima. Kandi wibuke hari irindi jambo ryabaye ngo igihe Imana yatumye umuhanuzi kuja kwimikisha umwe mu bana base kuba umwami, ngo yagiye ngo agereyo, ngo se azana abana bose, ngo aravuga ngo ngaba bana tora mu mwami, ariko ntiyazanamo Dawudi. Ngo yabareba gutya akabona nta mwami urimo, akavuga ati nta wundi, aravuga ati abana baraba ngabo ticakora hari akandi kana kadahari kagiriya. Nise wa Dawudi ngaba bana icakora hari akandi, ariko uko se yavugaga ngo ngaba bana ngo hari akandi kana, Imana yo yaravugaga ngo ngubu bwana hari uwundi mwana. Abana bava mu mwana ngaba icakora hari akandi kana kakaza ifu uko kibera mu ntama. Imana ikavuga ngo ngutu twana twutuza ifu hari umwana niwe nshaka. Baramuhamagara kihagera. Hari igihe rero ubuzima bw'abantu baduklasa bakavuga ati aka kari mu bwana cyakora hari abandi bana, mu gihe Imana yo ireba ikiri mu mutima ikavuga ngo nguyu mwana icyakora hari utundi twana. Dawudi ajana kugaburira bene se iriya ku rugamba, yagiye afite tageti imwe yo kuja kugaburira bene se ibyo kurya se yamuhaye, ngo agereyo kubera ko azahinduka isoko y'umugisha bw'ubwoko bw'Isiraheli. Yarahageze amaze gukemura ikibazo cyo abo mwabo basangiye se na nyina, ngo baheze ngo bamare kurya, ariko babona bafite indi alerte. Abaza amakuru, ikibazo kirahanike batse urabaza amakuru, nta muntu wawurangiza hariya Goliyati. Twebwe twize blende eshari, tuzikurasira hasi no hejuru, mu mazi no mu kirere, ibintu byose turabizi. Uriya mugabo yaratunaniye pi, abati njewe ko none umukubita jewe wowe ko ndamureba gutya kurikije ukuntu nabanye n'Imana. Abagabo bazi kurasa hasi, bazi kurasa, biza abakomanda baparakomando, twarananiwe. None wowe mwungeri w'intama none turafike kubera iki? Bakuru biwe bari baramaze gukata umufureji, bari Dawudi ntibigeze batekereza ko Imana yo mukoresha ngo azohinduke igisubizo cy'ubwoko bw'Isiraheli. Hari igihe rero ubuzima bw'abantu buca umufureji kandi bugatekereza ko igisubizo kizova ahangaha, ariko Imana igatekereza ku yindi ngambo akaba ari izanamo igisubizo. Ni ukuri hari igihe abisi bakureba bakakubona nka Dawudi, bakabona nta cyiza kizova iwawe kandi nta bushobozi bwo kwica Goliyati bwo turuka iwawe, ariko Imana igukoreshe mu izina rya Yesu kugira ngo uhinduke icyo abantu batari biteze mu izina rya Yesu. Amakuru arazamuka agera kwa Sawuli.
ati mumuhamagare hano, ati ndi hano, ambara rero. Njyewe sinamenyereye, sinayumva bwira umuntu utazi no kwambara ararwana. Dawudi yari umwana muto ushimisha Imana, Dawudi yari umwana muto ushimisha Imana, yararirimbaga inyukami bigahunga, yararirimbaga biravuga ngo afata umuhumetso akora mu mvumba ye, atoramo ibuye ararizunguza. Akunda afashwe Mana. Haleluya! Biravuga ngo ararirekera, ararirekura, biragenda. Imana igutizuye mu izina rya Yesu, utera ibimeze ka Goliyati byose imbere yawe. Sama, haleluya! Ararekura, ararituma rigerayo, rikora umurimo ryagombaga gukora. Icari ikibazo cy'ubwoko gikemurwa n'umuntu utarigeze gutekerezwa ko yozoturukamo igisubizo. Nukuri Imana izokoresha abantu batigeze batekereza ko Imana yokoresha, kandi muri abo witegura Imana izogukoresha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bakuru ba Dawudi n'ingabo zose za Sawuli barebaga Goliyati bakabona n'umusozi muremure, ariko Dawudi yahindukira yamureba akabona ni esikariye ye kumukura inyuma y'intama zimugeza ibwami. Ku bantu b'abanyesoko bazohinduka isoko y'umugisha, iyo bareba ikibazo ntibabona ikibazo, babona urwingo bururiraho kugira ngo bave habi binjira heza. Ku bantu bazohinduka isoko y'umugisha, iyo bitegereza Goliyati wabo ntabwo bazamubona nk'ikibazo, bamubona ka esikariye bazodugiraho kugira ngo binjire mu masezerano Imana yabahaye. Nukuri hari amasezerano Imana yaguhaye, kandi bimwe mu bibazo abandi bareba nk'ibibazo nibyo bizohinduka urwingo uzuririraho kugira ngo winjire mu masezerano. Kugira ngo nsoze rero. Amen. Haleluya. Mbabwira amakuru y'umugabo w'umunyamurenge wahindutse isoko y'umugisha, hanyuma mbabwira intambwe zibiri dusoza. Umugabo umwe w'umunyamurenge yagize inzara, arasonza cyane, za bindi byitwa gusonza. Amaze gusonza atekereza ko yoje gusaba ifunguro, ico bita inka yo gusaka, kugira ngo azosakire abana n'umugore batazamupfira mu maso kubera impamvu y'inzara. Aja mu nzu y'umuturanyi amubwira ngo narinje hano kugira ngo uzonsigara undebera umuryango, kuko nje wongeye gusaba inka yo gusaka kandi nzoja kure, nonega usigara undebera umuryango kugira ngo uwo muryango utazogira icuba. Hanyuma ngo yinjire muri ya nzu yari yatekereje ko bagomba kumusigarira ku muryango, hanyuma ngo nagira icaronka azoza kubafasha, ngo yinjire mwasanga uko ashonje mu biwe niko mu muturanyi nabo bashonje. Icyo yamurushije ni ukumenya gutaka, ariko n'abandi barashonje. Asohoka ntacyo amubwiye ngo arangize, aje aho yagombaga gusaba inka. Ngo agereyo baramugaburiye, umuco wa kinyamurenge babaza amakuru bamaze gufungura. Ngo barangize gufungura bamubajije amakuru, baramubwira ati ngaho tubwira ikikugenza hakiri kare tubone kuryama. Ati kingenza ni ijambo rimwe, nagize inzara noneho ntekereza kuza kugusaba inka kugira ngo nzosakire umugore n'abana. Bati cyakora nashatse kunyura kwa kanaka kugira ngo mubwire ngo azosigara ndebera umuryango, ngo mpagere, ngo igihe nokamubwiye ikibazo mfite ngo ndebe, mbona shonje kuko nshonje, nonega nje kugusaba inka, niba umbimwe umenye ko tuzogabana n'akanaka, kuko uburibwe bw'inzara numvishije sinokwemera ko nzorara ndiye, hanyuma ngo menye ko hari umuntu wawuribwa kuko naribwaga, ngo bimpeshe amahoro. Nonega mama, niba ari inka umpezi ibiri, niba ari imwe tuzoyigabana. Ono umunyamurenge warangiza wa mugabo ngo abyumvise ararira cyane, aramubwira ati sasa wowe ryama tuzovugana ejo mu gitondo. Bukija gusha buhabucagurikana, akora ku mugore we aramuvyusa, abyusa n'abana. Batumushitsa aracyajyamye, twige ku kibazo yarayaduhaye. Umugore aramubwira ati sasa iki kibazo twocumva twenyine, reka duhamagane n'abandi bagabo bo muhana baze bumva aya makuru ko ntitwohumigwa twenyine. Bakora umugore anyura hano abwiye revera, undi mwana abwiye chef,
abandi babwiye prefe. Abagabo 15 bazinduka muri rwa rugo ngo bahagere, wabaga bati tubwire vuba ko turahinga, abandi ko turaragira, tubwire vuba ko turagenda. Ata makuru si menshi, uyu mugabo nababwira amakuru yarayambwiye. Wa mugabo ngo yasubiramo, bamare kuyasubiramwo, abagabo bose batangira kurira ngo bamare, baravuga ati umusaza mukuru ngo wari uhari, yamavuga ati uyu mushitsi nasoke abasangwa dusigare twige kuri ico kibazo. Abagabo bakicumvikana pana bene ibingibi umuntu asigaye yandika ku rubuga, umusaza mukuru, umugabo mukuru, umuperezida wa famiye w'imyaka 80 akavuga ngo ejo dufite inama. Kwa mumvaga ngo gatoye ngo iyo nama ntayihari, ngo kandi ngo muze ngo tuzohangana. Wowe kurahangana na so wanyu perezida uragwaye wowe? Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ngo arangize wabaga ngo bavuga amakuru yose. Umusaza mukuru wari uri mwabatse, mwumvise amakuru y'uriya mugabo? Batwayumvise. None batoya uyu mugabo ni gitangaza. Umugabo uhawe usabira mugenzi we atarahabwa icyo hayasaba, ko muramwumva gute? Wowe wumvishe ute? Ati uyu mugabo ntabaho. Wowe wumvishe ute? Ati uyu mugabo ateye ubwoba. Bati wowe wumvishe ute? Bati uyu mugabo sinzi. Aho mugihe mwese mwatangaye, ta mugabo winjiye muno usohoka datanze inka. Turatanga inka zingana nuko turi muno. Bati muri bangahe muno? Bati turi 15, inki 15. Uwinyana y'ikigondo, uw'ikimasa cy'umusengo, uw'inka y'amashara, inki 15. 15 bahamagaye wa mugabo. Bati njira muze. Bati waduhumiye hano muno muhano. Amakuru yawe yadutangaje. Nonega takundi nato. Ngizi inki 15 ugende ushorere, mugende mugabane n'uwo mugabo, ahasigaye musake, ahasigaye mugira kiraro, abagoye nabo bazabahira. Yamaze shorera. Azijanye ngo aje kugera hafi y'umuhana, ngo abankuzihengeka ku karenge aja mu mwana aje guhamagara wa mugabo. Bati kanaka, bati niki nawe uzuma guhamagara cyane. Bati ngwinana baraza ngo bagera mu ati urabona zino nka? Bati zinizaje nawe. Je nawe tugira inka. Je nawe hari inka tugira. Niba wibye inka urashaka kunsiga ishahaga, ubonye ko prizo tuzoyisangire batoya izi nka ni amubwiye amakuru kuntu uzagenza. Ngo arangiza avuga ati sawa, izi nka 15 nizanje nawe, umwe ni 7 undi 7, indi sigaye tuyitange mu ikanisa dushima Imana. Umwe bayitanze mu ikanisa 14, umwe 7 bavuga ati sasa duhahira abana n'abagore, izindi zisigaye twubaka ikiraro zigume hamwe kuko nubundi twaziherewe hamwe. Ubagize ikiraro. No. Amakuru ni magufi. Ara makuru ariko nibaza kuri ico kibazo. Agati bisho. Agati uyu mugabo wagiye gusaba inka, akanyura ku nzu y'umuturanya agasanga shonje, akaje kumusabira atamubwiye ko azomusabira. N'uyu mugabo wasabiwe none atazi ko yagiye gusabirwa. N'uyu mugabo warariwe bwa mbere akabwibwa no makuru, akiga inama yo guhamagara abandi bagabo. N'uyu musaza mukuru wategetse ngo abantu bose batanga inka. Hanyuma niri kanisa ryakiriye inka ritarabafashije kandi ryari rizi ko bafite inzara. Ninde wahuye n'ibintu biremereye? Uko sawa Mungu wangu usiku, uko sawa tu. Safari kuniacha ajaribuni, umenishika mkono. Uko sawa
uyu mugabo wowe wasubije ute? Uwe ni sawa. Uyu mugabo wasabye atatumwe. Cyane. Iyi kanisa ryo ryakiriye ritarafashije. Ikanisa ryakiriye nka ritarigeze ricyo bamarira. Sama, haleluya. Tugomba kurenga urugero rwo gutekereza ko hari icyo dufite twotanga, tukagera ku rugero rwo gutanga ibyo twasabye bitaratugeraho ko tuzogabana n'abandi. Sama, haleluya. Tugomba kurenga urugero rwo gufasha kubyo ufite, ariko n'ibyo wasabye utarakira ugahita ushiramo n'umushinga wo kuzoyifasha abandi mu gihe utarabyakira. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Abakecuru mwego mwavuze gute? Ikanisa. None ubutunzi bw'ikanisa ni abantu. Ariko mu gihe ikanisa ritegetse abantu ntibumvira ikanisa, urabona kuko ikibazo kiri mu bantu. We yavumbuye irindi jambo rishya. Bwana asifiwe sana. Tugomba kurenga gapa. Tugomba kurenga ku rugero rwo gutekereza ko utanga ishati kubera ko ari izo ufite, ariko none ishati wasabye ku muntu kanaka ugatekereza ko uzoyambarana na ntagawa nubwo utarayihabwa. Umushinga wo kuyambara ugatushiramwe no kwambarana nanje mu gihe utarayishikira. Amen. Intambwe zibiri rero kugira ngo dusoze. Intambwe zibiri ziganisha umuntu kuzohinduka isoko y'umugisha. Intambwe ya mbere iganisha mu guhinduka isoko y'umugisha ni uguhura na Kristo, ni uguhura na Yesu. Intambwe ya mbere ni uguhura na Kristo ari we soko y'umugisha. Kandi umugisha wa mbere Kristo atanga ni agakiza n'ubugingo bw'iteka ryose. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Umugisha wa mbere Kristo aguheza mu gihura gutya n'ubugingo bw'iteka n'umugisha. Kandi umuntu wahuye na Yesu hari ibintu byinshi Yesu azamukorera. Icyambere azamukura muri liste y'abantu bagira amaganya. Nubwo hari ibintu bisa naho bizomutera amaganya, kubera ko atuze Yesu utagira amaganya ararangira, kubera ko afite assurance yuko atuze Yesu utagira amaganya. Icyakabiri uwahuye na Yesu ava mu bantu bagira amaganya, ariko akava no mu bantu batera ibibazo. Hari abantu babayeho bazatera ibibazo ku bandi. Iyo Yesu yageze ku buzima bwawe agukura mu bantu bagira ibibazo, batera ibibazo, ariko kandi akagukura no mu bantu bagira amaganya, ukabaho ubuzima bushima Imana nubwo hari ibintu kanaka bitarakugeraho, kubera ko wizeye ko Imana izobizanira umunsi umwe ikaba impamvu yo gushima Imana, ugahora mu buzima bushima Imana, bityo ugakurura amashimwe ari kure akakwegera. Uburyo bwiza bwo gukurura amashimwe ari kure ngo akwegere ni ugushima ugifite ibibazo, kugira ngo ishimwe ryari kure rikwegere, hanyuma uhinduka ishimwe rigaragarira amaso y'umubiri. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Hallelujah. Amen. Ndahamya neza ndashidikanya ko umukobwa cyangwa umuhungu ufite ubukwe hano aramutse ahuye na perezida wa kino gihugu akamubwira ngo ufite ubukwe, akamubwira tumpeze bije, hanyuma wowe ugenda uryame uzotegereza umunsi w'ubukwe. Wogenda ukaryama, umurimo wokora ni ukurarika abandi ngo muzoze, nubwo mutazotwerera ariko muzontahira ubukwe. Kubera afite assurance y'ijambo rya perezida yamubwiye ko ibintu byose azobigaramiye. Dufite Imana iruta ba perezida, yaduhaye assurance ko izabana natwe, nubwo tuzanyura mu mazi hazadutembana, nubwo tuzanyura mu muriro kuba dufite iyo Mana. Dufite assurance ko n'ibibazo dufite uyu munsi bizoshira, kubera ko dufite Imana ishoboye byose. Amen. Hallelujah. Umuntu ari mu kugira umwana umwe yaje hanze cyangwa umukwe cyangwa umukazana, akamubwira ati muze ikibazo cy'amazu n'ibindi ugenda uhagarike gupagasa, ukwezi niko uzaza gushira, uzoza umpamagara, ukamurambika igikapu, ukamurambika akazi,
twamusezera ukamuvuga ati asiranse yo kwishura inzu no kwambara no kurya zararangiye ko mfite umukobwa uri muri Amerika azoza anyohereza amafaranga. Ariko twe twegamiye Imana ishoboye byose, twananiwe gusinzira. Dufite Imana ishoboye byose, turashaka gusinzirana abantu badashoboye byose. Mu kiyaga bari abigishwa ngo bashanye na Yesu umunsi umwe, ngo bageze mu bwato hagati, ngo umuyaga uraza. Umuyaga nguze bamagira ubwoba, bareba Yesu bakabona arasinziriye, bireba bakabona nibo bari maso. Hanyuma bakagira ngo barabona kurusha Yesu usinziriye, kandi Yesu usinziriye arabona kurusha abo babona. Bama bavuga ati turapfuye, Yesu wasinziriye tukaba ari twe tubona tugiye gupfa. Bo bari bazi ngo nibo babona cyane kurusha Yesu usinziriye, kandi Yesu usinziriye niwo wabonaga cyane kurusha abo babona. Ngo baramukoraho bamwe ati timwikomeza batoya muzuse Yesu mumubyutse, wamukoraho Yesu bari urasinzira, urasinziriye nibazo dufite hano. Igitangaza cyabaye ngo arawuhamagara ati muyaga ati perezida tumwambonye hano, nabigisha twari ko tureba, ariko turatwara perezida wacu tumutware he? Sama haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Abantu bari baburiye amahoro aho bagombaga kuyaronkera, ko barayashakira aho batoyaronkera. Turi impande ya Yesu, tugomba gusinzira Yesu. Abigishwa ngo barahindukiranye ngo barabaza ati uyu muntu tubana ntasanzwe, umuntu ufite eyatere y'amazi, karahamagara amazi yameza amatwi, yaguze umuriro, yasharije telefone zawe ko zirakora, azi nimero z'umuyaga, umuyaga yawuhamagara ati uyu muntu ntasanzwe. Nukuri umuyaga ukuremerereye, ufite amatwi yumva Yesu, umubwire Yesu arahamagara kandi azatuza. Sama haleluya. Abigishwa bagize ubwoba, bari kumwe na Yesu ugomba gutegeka, ngo bamubyutse ahamagara umuyaga. Umuyaga wari ufite amatwi yumva Yesu, wari ufite telefone ihura n'iya Yesu. Umuyaga uratuza, abigishwa bibona ubusa, batangira kuvuga ati yo, kumbe tubana na perezida w'umuyaga, tubana n'Imana ishobora ibibazo byacu, hanyuma tugakomeza kugira ibibazo, tugakomeza kwiganyira. Dufite Imana imara amaganya. Amen. None se umuntu uzubura bitotsi ngo imbeba yasheganyije mu wiwe, ngo imbeba ngo yasheganyije, agahita yibonamo nyirasenge, agahita buri bitotsi. Kandi ngambabwiza ukuri, imbeba kugeza Yesu agarutse tizizohaha kandi tizizohinga, zizoza zirinda uko uhashe zijyeho kugeza Yesu aje. Siko kuri muze ukurategereje ngo imbeba zizotera imbere ngo none zitangire guhinga nazo? Bwana sivesa. Uko inyamaswa zose ziri mwe imbeba n'izindi zifite abasponsa, zirajyanye zirasinziriye, zizi ko gapapa nahaha zizoryaho. Kandi kuri biriya bitungwa byose bihora binezezwa nuko gapapa agira imbaraga akora, kuko bazi ko ubuzima bwiza bwa gapapa egara ubuzima bwiza bwabyo. Utuje ari ibintu byinshi n'inyamaswa n'ibiti biragusengeye kugira ngo ubeho neza, kuko kubaho neza kwawe bifite inyungu nabyo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, Andigura no Mesiya, sibisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, Andigura no Mesiya, sibisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha.
Yesu asifiwe. Haleluya. Intambwe ya mbere ikwinjiza mu kuzohinduka isoko y'umugisha. Abantu bagera munsi yawe ukamera nk'igiti cyeze imbuto cyane, noneho zisigaye zihanura zonyine, zitategereza ko bazitera imijugujugu kugira ngo zihanuke, zikihanura zonyine. Wicara munsi ibiti zonyine bigatangira guhanura ibyufa n'ibiguhi, ugatangira kurya ukagubwa neza. Intambwe ya mbere ni uguhura na Yesu. Uhure na Yesu mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ugomba gukura kugero ahantu wese ugeze abantu bahebarira bagaseka ku bwawe. Abambaye ubusa bakambara, ababuraye bakarya, abarwaye bagakira, abandi bafite ibindi bibazo byose bakubona bakavuga ngo ubwo uhageze barabona igisubizo, kuko ugendana na Yesu uhorana atanga ibisubizo. Uhure na Yesu. Uhure na Yesu. Ugera ku rugero uba nk'igiti cyaze imbuto cyane, zisigaye zihanura abantu bose. Gusa isifiye kugera kuri ico giti usanga imbuto zarihanuye, wicara hasi ukarya ukagubwa neza. Amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Intambwe ya kabiri dusoza. Intambwe ya kabiri iganisha umuntu kuzohinduka isoko y'umugisha ni ukubura amahoro kubera ko abandi babuze amahoro. Ni ukubaho ubuzima bwabuze amahoro kubera ko hari abandi babuze amahoro. Apana kubura amahoro kubera ko wayabuze, ahubwo ukabura amahoro ukarya ugahaga, ariko kumva urashonje kubera ko wamenye amakuru yuko hari umuturanyi ushonje. Kweri kabisa. Maze ucuranga papa agasirimba. Uza wumva gute iyo wicaye hagati y'abantu? Ubundi abantu bose bazohinduka isoko y'umugisha bahora banezezwa kwicara hagati y'abantu bagaburiye kuruta kwicara hagati y'abantu bamugaburiye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ageze ku ntambwe yo guhinduka isoko y'umugisha, umunezero wiwe nuko yicara hagati y'abantu yagaburiye kuruta kwicara hagati y'abantu bamugaburiye. Azashakisha uburyo yicara hagati y'abantu yagaburiye kuruta kwicara hagati y'abantu bamugaburiye. Uyu munsi unezezwe no kwicara hagati y'abantu wambitse, apana kwicara hagati y'abantu bakwambitse. Curanga data dusoze.